Katwambe tumenye J.M Nyaga no. Yes, obran kuri kuga J.M Nyaga in the kaya uchiarwa Tharaka. Narawe to Kamarandi location. Yes. Bande to Kame. Na ndachiarwe Kamarandi. Ndarero Kamarandi. Ndathicukuru to Kame primary. Nkithoma Kame primary, ndamerwa nkithoma Kame primary. Uthomerete primary? Yes. Endenu kwekaria the yare primary kana we ware? We yare primary, itio twari pioneers bakwambira Kame primary. Yes. Kwa yare primary weta ino ingichi ya kawaida. Yeah. The public primary schools. But then ndathire ndarekirie primary kwa Rongo. Rongo primary school. Era bado Tharaka. Now of course the challenges ciari nyingi muno no mbere ma tutarira tutona ire bya kuria tuthiete so rimo twakwa gochoro rimo bogete njirani kare butebuki ukathi ukainyikiria kana rimo kathi ukero kathi wa lunch ya kinyo wachoka kunyochoro muchi challenge ringi ne ati tende ukethira rimo thiete njirani ukathi kare kana nyamuchi kithakata maguna ndanga no komea twimo anabani niwe bakuthukanza utaino so twathomera na gugu tukirutagura cia Tharaka cia kawaida kurithia kurima rira cukuru ire mbinge kana rira watira by any chance tende ugitwikira uri umwajia kinya thainya muciari akona taka wabuya buya kidogo ugathie mugunda kwathia mundani so icho ndo tutwarothaga ino emotorethite watuka nyoti na rwiro kunywa twaunya to an extent ya kunyama uma ng'ombe. What? Yes. Riu agatukuona mweshimwa no kundete mu ng'ombe? Ndanyoma mu ng'ombe. Ndikire magito agya mpunja ndithitie. Yes. Serious? Yes. Bwa karago ukagitaga ko. We menyana nigo mweshimwa ndanathi kurithia kirimani kingi kinago etugitagwa njugu. Muntu ekirimani arithitie negu yabuta kari muno. Yeah. Yes. Yeah. Uti kwenda gwaku ibuta yakuinyirite. Bwa kariugu. Chukuru rimo no monko kamatirero ko kana nkochi ya kuruga wachoko wakamata roje na kaboyo karita 5 kana 3 gore muno munini muno. Na rimo ria gutena roje tukathi monka mutonga guta karita ka break. Yeah, so ndere tonago. Na ndauma ndathi Rongo primary ndarekia primary. Yes. Ndo monda the Materi Boys secondary school. Bado yari na challenges nyingi muno kagitaga kuno tunandirikana gutari stima. Gutari roji. So rokiri to arauka tukawatia ataga eto antandika. Tukathoma nako. Yes. Rimwe maguta na no agura maguta atika waguragiro cukuru. Generator ya wathegwa utuoro ndo yankanagwa. So rokiri no monko bangire na maguta mata. Yes. Wathio kagura materi. Materi market. Ukathoma namo. Kenda na nusu tukathi twinde mutonga bantu twakaingangi. Tukathi gutaro rwa kunywa the following day. Yes. No tutare rwo cukuru rutare reliable. Kutari library, kutari laboratory ni areo lakini we wasiwasi. So to managere na challenges zino ni chonde. Ndo magunda the Laikipia University. Yes. Na degree ya kwa mbere. B.Ed. Yes. Education. Ya mwalimu wa Kiswahili. Yes. Na CRE. Then nathomithia cukuru kadhaa hapa na pale. The last station ya kwa kuthomithia yari that level yari Kangaru Girls. Ndoma Kangaru Girls ya Nairobi. Ndambire kuthomithia in these colleges. Yes. Ndathi cukuru itawa Institute of Philosophy. The head of a school kana the language school. Yes. Yeah, na finally there we are. The educational consultant. Yes. But then before then, of course, the other masters, communication interpretation. Now the educational consultant. In Yundarandikaga postgraduate diploma. Ya KCA University. Yes. Ya translation and interpretation. Yeah, so that is where we are. Yes. Bado a few years ago ndari editor na NAB organization. Yes. NAB organization ni organization ya US. Ndaeditaga mabuku mara makuandikwa na mbi. Na ndao manage translate mabuku 320. Wow. From English into Kiswahili. Mm-hmm. Yes.
Ndakwira tikamenere ndanga kiri na inkoro kiri So I'm dealing with a teacher here. Tena by professional. Yeah. Wena degree mengi sana. Yeah. Ale enanda ndakwira tinchiri teno. Ene dhamdi. Kujaribu tu. Karibu nipotelea kwa meza. Na kweyo kangai. Wena kwebumeria plus nimeitwa ina motivation. Ngito ije. Meana rawe tutina teta na yako bajoe kwena kawa. Kwa wende na gutie marigo. Na mbona. Kwa wende ri urera umba gutema. Ichukuru na mburi ni choge itikithiraga. Na kwendia mboni. Na tukithoma icia. Na tukiri yaga ndwana. Yes. Inicho baithirira gantu na. Irira gantu na rora. Na itwari na challenges nyingi muno. Because ndirikana na tukithomaga tutari nyabantu akumama. Ende mwisho nani J.M ulienda kumbira wanarara ndi tikurara ndi guru, that's a lesser thing. Mama nkiro mwengege. Yeah. You know what happened? Yes. My dad ya pasire turi na bani no. Pole. Ati wana mami. Yes. Na mami ationaga by the way. Mami ationaga. Kuma tene. Kuma yakari kanini. So by the time I go my dad. Yes. Atonaga. Yes. So you can imagine burato ba umana thina burato athi bante to CFC materi kuthomithwa na mbi. Yes. Yeah, so thina chia mutharaka. Kira mutharaka arwa kurukira. Inchi ina marieto na ntema chiacho. Oka njoi ni thina cia chuka. Na marieto na ntema. Mea. Kana tuika riu skia na makabani nonto. Imbia kumakia. Nonto mwesh yamba kutwira mamu akia pas dance. Yes. Very young. Mamu akia tonaga. Just imagine how they survived na ngina tari wira. How did you survive? Yeah, but mami muntu very special. Utire wira rutagwe mwe korwa kitharaka tarutaga. Including uremeri irio bia bimya biere. Kulema. Kuna ije burage kinae kari ke bimya biere. Burampempe kari, burake yage kari. She knows all that. Na no aturutane nya kuremera irio tuibanini. Na atikuona. Na ationaga. Bakathi riko na Joy. Bakavanengera muchero kaga baruge. Mami akaruga moya nkuru kwa Joy. Yes, she's a great lady. Caroline Karoje. Yes. Caroline Karoje na ketheke muno no ntinkumenya na kwigwa bwega muno akiguya ndaka ya keki ariaga. Gateo kama iria cia mama. Wego uti ya bonti ndange kana kagendo. Reality actually ntimbonete ntimeabwathi mangaroje. Nti utaraukia ni nontu unontu amenyerete kume mwana. Ndikwira muchere nontu nu waya after a long time. After maisha mama chomba makuthira. Yes. Mami Caroline Karoje akurugira muchere utiongagira roje kanoreka kubea. Yeah. Yaro uyu umenyerwa mucere karuthimagwa. Na iyo borathimaga. Yes. Na te ova kuku mucere. Na te ova kuku. May God bless her. Ni korera nsamba ino. Yeah. Yes, lugu kubetukira mathina maumo. Yeah, lugu kubetukira mantu umonde na ndewa unkithomaga. Yes. Nontu kwirire tumete family ya thina muno. So itwathiaga mission. Yes. Kurombo tethio. Kwa mabatiri ma Catholic. So in the process ya kurombo tethio burando ona batiri baba kruta wira embega muno. Utethia nto bakamanengera sabuni, nguo, irio, merengeti ya kuibika no that. Ndabanga ngatwika batiri. Yes. Wow. Ndi high school ndabanga ngatwika batiri wa Catholic. Yes. Ndambiria kuthinya muchitu experiences. Na ndachithia ngama. Na tuwa convinced nda tuweka batiri wa Catholic. Ino ntumba utethagia antu ta mabatiri marama Catholic. Marama ingi mari makuma Italy. But long and short of it ntatwikire batiri. Lakini urge kwenda gutethia mugongo. Bando atwikire ndeni yakwa. Mwaka 2017 ndenda kuromba gite kia MCA Chekariga ward.
But then kwina cousin wakwa aromba agitewe kwambira kunindi kuromba twinde and I gave it bwaria kimushi twaria na mu support na luzire but we made a statement. Yes. Yeah, well, so before we continue, yeah, ni ndoni agiririo utuika patiri na wali na vision na no abuba ithera kuonekana ari very humble. Yes, I think it took about muga mono Catholic ngitethia ntu baingi mono but yari consideration ya mami untu any time the experiences yes nda yankethira kirira so for like 2 years yes yon then inga chukuru the experience ngethira kirira ndo tenda antika batiri so I decided to give it to her. So kana thikirie kayo kama mami ndada yotika batiri. Yes. Na gitumia ugo autigatuike batiri niki? Wenu wa buranto kuthugania ndi ndatuika batiri tigo wena twana tigo rana twana kwa gutiri athire. Yes. Na renge musiari endaga kuona nini yake generation yake kiziege kuraga kona riwe ikurungama. Yeah. So ndi ngwetikie tomikiare. Yeah, so ndabanga kumunenkera wishi yake. Yes. Nontu na sacrifice tena nya muno nkithoma. So ndawa kansa murungu na njirenge. Na ni wega kwathikira musiari. No kuona thaino J.M kawega na kaafya kuwe na kokega muno kamwiri. Yes. Ibura wathikire musiari waku bura ugaga. Sure. Nontu kegwa watwikire batiri uthiete mugaru na your mom. Yes. Wigwa thaino atemuganire. Yes. Na igwa kiuga mwana uyu akwa intulika. Lakini thaino umunthe nekathaga nagwe. Yeah. Yes. Aya, asante sana ukurekia skuru, ukurekia okuthi university, ogutwika mwarimu, kuongerera kithomo. Uri after riu ku graduate na kwambiriria riu wira wa kuthomithia ma challenges mara ukurukiririte kuu gatagati kuu ni mengi kana life yakorwa riu smooth. Agu after kuma sukuru. Riu akuma sukuru. Of course, life chumba kuri smooth. Nontu ngi kuri ucheri barwa kuri kopiaga kuri kandi kwa ntuwe mwe ndika kwa ntona ndika ntuwe mwe ro nindiete ku report ndero urabara chwaga ba monire ko we ntiwera kiro bantu mo kiro wera so challenge nyingi mono kwa inyako kwambiria life. Yes. Nontu mukathi withire nambira life ntuto wa kiro gwea. So J.M Nyaga. No, not actually Kirogoya, but Wasinigisho, Eldoret. Yes. Na harutawira mieri thatu, then post-election violences, ambichi ambiria, na quit job. Yes. Na nkuwa kumuunda ya Kirogoya, still same challenges. Ndo Eldoret ndatiga intobinda atumagira no. No ntotio na ukamatira. Ndatiga tanda, ndatiga matrace, we ntubionde ndatumagira. Ntomba ukamata. Yes. Then ndaenda ambiria Kirogoya another life. Kwina mwekuru umwe mwarimu etawa anto mwitacio mabano chekariga na ntethire mono nontu mwekuru muchoro wakwa etawa John Murithi Kibanya kuma Kangaita no anenkera into bya kwambire life ampa iteviria anenkera stove anenkera mattress. Wow. When I started life there na karaba antu karibu na barabara antu very risky na ile kwa nantu beto kwa mungiki that time Nyaga. So it was a risky place. Yes. And I through my cousin etawa James Mura mutiru mangoro ambira antu atega mono antu no baba kadire maroro nawe so I shifted again. Yes. So it has not been easy. And then of course the biggest challenge in nyamweto black tax. Black tax in a concept ya mtu athoma kana atuika economic elite nto barabo ndeba muthiurukirite baraba cherne itwe nabo bantura nambi ba imagine ayo batikuthia thina ciao. Yes. So ndo kethira bo batiko miaka uri musharo wa ngiri pengine thanthatu ukethira ina mwanthi gwitora ta ithatu kana inya ukethira ina mwanthi kuringwa thimu ta itano kirombo tethio ngumenda nto batiko menya kana yani wambiririo na mushara munini sana. Yes. Mushara munini mono. Na musi ni mona makona ndakieto ni teacher secondary teacher besa. Yes. Dirikanaga nkuru wa mushara wa mbere ntu ndathinite moni kuromba baiskeli mya bikibiki cia the other day. Yes. Kwa wende kuma na atumaga umakathwana ukinya kamarani it was a challenge. So ndaugite mushara wakwa wa mbere kwandiko nkagura baiskeli. Yes. No amegurire. Yes, dirikanaga ndaumia Eldoret ndayachuka ndagura baiskeli etwa Irojet. Yes. Ndenda mwana okuma chuka maka marani ntoete kuma chuka. Yes. Wewe wali rider.
ndari rider. Yes. Yes. Ndari rider. Yes. Ndathi mwaka Kamarandi ndakani Rojet for a long time. Rojet ndajire kumiendia baadaye nkugura motorbike. Ndajire baadaye ndagura pikipiki. Kuthio gikuraga tu. Yes. Ndagura pikipiki. Yes. Ni ole pikipiki ya mbere kama Nyakina Kamarandi ya boda. So ni ole introduce element ya boda kana biashara pikipiki Kamarandi kama Nyaki. Na chekaria ward as it is. Pikipiki nya. Shekariga wand. Yes. That time. So maisha mambilia pole pole. Finally ndajinya kwenda motorbike. Mbelentia urankari. Yes. Lakini wabanda kidogo na urankari. Wow. Yani gutie kyo kiambagia manto mara maingi muno mambagia nde mathiete guru. Yes. Imani ni muno mambagia guru mathiete nde. Na wewe ugire uri amberi yagu nde wetetie. Twetetie. Tutukure ukinya no nisura kibanu watokaza. Yes. No tukugeria. Tukugeria witia. Ngai mbere na tugakinyana na kunde tweguya tukiririria.